kanigapor kwa uklam sikitin arkutin hadin wada yo ka result namta kaniga election MDC syaka GHADC arjar rapusan hagawan ko nga sa panpaw di sangu yublay wada emlangu syurup wanga kamu kandidat yang ka Voice of the People Party bat syurup wabi kinong kerjaan ki umaya na do wasdang yang kejilaluti hadu kaniga kliman memu pianga memu konsert pianga kerjaan pianga timunti diang kerjaan pianga nadin macakaman dah kaniga kejilaluti yang siau cenganya ni bahak WMP tani bahak ite hagani ka singi de yo iya ka result kam tu de yo iya ka votes le 1000 arspa an rupa pra votes lewan la de yo iya ka ni ka vote la Henry Syaremi de Henry ngasya panpa ko ji sangu yu blai nam ta kini ki votes ki wada ki pai ba nam ta yung kam u kandidat yung kani ka parti pra yung tena kali yung panpa ko ji sangu ipi hadu kata wa yo wong na kaliya nga Henry kigentin kerku kurdo wong yepi kublai shibon kublai shi hajar ngo ublai kendrat emu churu pi kinong kerjaan ki maya udap ubiang pi hei nang hei chai ublai pi hiki ikan ukamai gaji udap ubiang pi yung kisem bat kham tam le wa ki yung kisem ki yong uyo ki ya kata gaji yung kisem ko wa suk ko wa chongsai nagaling yung asyawa ha kawi ka banta em ka jing saw dio ha bamat ya kani ka jing syarem Henry ha kawi ka liang wan hi panpaw ka jing saw yublay wajabi ya ki bor yung kapisa ha kawa hado 1000 arspan ho pravod em kita ki nong tha vot ki wasakian ki wile persya ya ki bor yung kapisa ki wile persya ya ki bor yung kani ka jing dum tani bha ite dagani kecing kerjaan yang pi dagani kecing emlang yang gini ki votes ki wabon ke votes lejar ars pan rupa pra untuk ko kerjaan tani bah ite nga yolutia waka imlang salang waka konsensi yang kisnong kita yang emi kecing kermen ko kro na banta wanra ia kecing kala haka sensyar kakadar tani bah ite nga kani ko awang iki walada syarem le Henry hamsia para yang hamsia Nungwi nga wan sayung sem kiti timunti dia yang hina matau kre su frang kamnu pen baha pen mian ya ka imlang ka salang kamnu pen baha pen mian ya ka rukun perkat perdan yo bro ha yu ina lor ka bisa ka wakini kini oleh persya lagi Henry wa su ki le bor upen khanya kita ka hok yo pai ba hagwa em kishnong myo ki pliwi tham nur ki pliwi mi na yung nasem ulitat bikuvon syak berngem gi syak kelam gi kam ni kam tai ti kam gi bruyu yo ule ura da ko wai da ko so mendrei msa ya habi te ko yo wang ublai kan ran da ko ji shen ya yang ho usnyau pha u klam ma gi ni gi bru ko la ti akla dem gi usnyau tho gi wa ka ji le bor yo nong tha vot man ko ka kam pap ka kam sang ti ni ma ite wat hasrong ni le emu kandidat Henry dia kelam hedor bar sinong tau im kwa ule da kabor Henry da kamon siau ba da upai ba yu mono yanga tini ba ite hakani ka kliman yung news nem snyau wa mpoi chakathong Henry ublai le se em ko plan nagabantayong pi hagawa kani ka konsensi maya yung upai ko chi tini ba ite kaye ko aguntu na matayong pi siapa bau yang ini ada wakut, hamai wakini ki jinjab yang kini ki bro, kiwit tuan ki nongjab, uyi ki open choy open happen or ye heni hitai, Henry ki jinjab yang uyai ne scam ka ada wakut, uman kam kita kam ka jingong yang ketin yang belai, wa kita ki bro yang lada penkian ki kemat yang kenmu ki jinduai, ngau em mo churu ki open kia ya kari yang ki, tani bah ite mani kita ki nong kerpan hakmat yang belai hakwa belai upen kia ose jisin ya kani kari yang nang mataki bru bat ki nong sinong umaya ugla thia ugla dem ki ulai ki nagaji sensar ko pam sa pampong te do ini kenten nga ong